इशू आशिल्लो की आमकां डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर इशू केल्या आनी आमी पर्सनल बॉन्ड दिवपाक जाय म्हणून 20,000चे. कारण आमी अशे लिडर जाले म्हणटा ते की आमी आख्या आसोलना, वेली, बेतूल, कानागिनी, काबदराम हे सगळे लोकांक आमी हुस्कायतात डिफेन्स एक्सपोचे विरोध करपाक. आमीच न्हू, वरिस पोर्जेचे मेंबर, तेच बरोबर जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आनी तेच बरोबर पंचायत मेंबर, आनी आमकां तांणी सामन इशू केल्यात. आनी हे सामनाचेर आमी आज विरोध करपाक उबो रावल्ले आसा की हे सामन अशें इशू केल्या की फुडाराक सुद्दां गोंयांत जेन्ना पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन जातलीं ती डेमॉन्स्ट्रेशनां बंद करपा खातीर. आनी आमचें जें डेमॉन्स्ट्रेशन जें डिफेन्स एक्सपोचे वयर आशिल्लें आज पसून पिसफूलूच आसा आनी हेज्या फुडेंय बी पिसफूलूच आसतलें. आमी कोणाचेर एक फातोरूय मारूंक ना, ना म्हणून कोणाचेर कितें शेणूय मारूंक ना, पूण ते समजतात की आमी पिसफूल ना म्हणून. आनी आमकां बर्थ रायट दॅट वी कॅन कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा की डेमॉन्स्ट्रेट करपाचो आनी पिसफूल मॅनर्स. आनी आमी आयज पिसफूल मॅनर डेमॉन्स्ट्रेट करीत आसात आनी हाज्याय फुडें करतले. आनी आयज आमकां हांगा सपोर्टाक आमीच नात, देर आर ऑल्सो वेरियस ऑर्गनायजेशन वीच आर NGOs. देर आर अरावंड 14 or 15 NGOs which have been supporting this agitation, including Rainbow Warriors, Goa for Daboli, CJF, that is Citizen for Social and Justice for Peace, United Goan Foundation, Kuttorikarancho Ekvot, Benavli Civic and Consumer Forum, Kolwa Civic Forum, Naveli Consumer Forum, Serauli Consumer Forum, Kavre Adivasi, Aerial Union, Kansauli Villagers Action Forum, Keri Kul Munkar Kavalosim Forum, Villagers Group of Goa, Nowhere Civic Forum, Kankon Civic Forum, Pilen Citizen Forum, Carmona Citizen Group and Volunteer Citizen Group condemns the order of the government, which is a draconian order against the peaceful demonstrators against the Defence Expo. Defence Expo should be scrapped. Goa is a peace-loving state. We don't need arms to be dealt in Goa. We don't need in future that arms should be manufactured in Goa. The whole idea of government of India is make in India, and they want to bring arm manufacturing companies to Goa, which we don't want. And the people of Goa should know this is a future plan of the government to manufacture arms. And Goa is not a place for arms. Goa is a place for peace. And that's the reason why we have tourists coming to Goa. And tomorrow if we are manufacturing arms, I don't think any tourists will also come to Goa.